الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، وأوصيكم على طاعة الله وعلى طاعة رسوله لعلكم تفلحون. اسمعوا وتفكروا في قوله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Tumragiki mana alhamdulillah rilana waktu makukwe nagirimu Allah Ta'ala pada kesempatan tuh dilebonnya dinoy untuk sampai di Bogota yang gay pada pasarian alita ngarikul limbani dari wana siwali ya dari itu wana akhirat umurnya dari Islam apalagi ke batas pura terwakil pula ta'ala narikul alatnya jalannya dia naga mampu pasoroi nakotoro dia naga mampu pemaji dari mampu nanarong ada kiamu kamacaleo ada kiamu kamangmatu-matu dia tabas sadyanya ali tabukum agamailo tanyaman-nyamani mati narko lisuni tuan masui sebab perlu dipaham amat ini bukan berarti selesai permasalahan, selesai kebutuhan, bahkan lagi negapi kebutuhan yang perluan nariko angkani riwan masui dan tuan akhirat. Biasa dirampe wanu akhirat dia pada wanu alinu berdiki si pindrani dari ko angka kebutuhan harta kepadannya berdiki si bantu-bantu tetapi wanu akhirat dia napakor nafsi ada puri pasajanya dewe itu dari ko campur di bokongnya tentu angka di monro menderita. Masalah lagi yang kehadir angka kiri capana 10 maduana udah 10 jadi itu tanggal 18 Desember 2020 dari kuna pindraini sunga Allah Ta'ala sekitar 10 meter